تماشوان هجا چاقی و خوش به میوان خلق میا ایرو ماموسته یونس بهرام گوش آلمانیا زیارت روشاوای کردستان کریه بویه میوان روشاوا تیوی برنامه آسوی نویجه خلق خویا ایرو ام پبر بخیر هاتنا ماموسته بکن ماموسته بخیر هاتی نا خیلی داریم سچاوا بس باس ماموسته ام و تماشوان تفد بهرام یونس بهور ناس بکن کارو خبات ماموسته بله سپاس جبونا وش بونا وی میونداریا گرم اكو گرماهیا در و یا روز آوا از گلک کیف خوشم تبی از نجارا کید روز آوا تیوی دم از گلک جارا تبی برنامه یادبم لی ایرو از گلک کیف خوشم براستی از وقت یونس بهرام سری گانیه من جگون دوارین در دورا سری گانیه من مخابن سری گانیه چو جد اسماء أنا بكيماني دوي در حقيقة اللي تشتكي خراب ترجع هي ديا جوديجي جعفريني أو جيج دسمة تشوف فيك ما جعفرين ويك سري كاني فدر دايما دقاته ديجي واردة أم بهيفياك هردو باجاري مجيد دمك نزيك ده فقرن ومقاربن لويدة كي أفان بروغراما الورجي تشي بكن د داویا حشتی و پنجاد د شست و هشتاد حشتی و ششاد از درکتم چوم آلمانیا و الویده که من خوند به ما بس خوندنی از چوم الویده که من الویده که طب اشعه خوند من خلاص کر د پی وینار از جاره کدن من زانین جهسه جلان علوم اجتماعية وعلوم سياسية وقانون خوند من أوجه خلاص كر وأكيد ناف كاري نفيساندني وأوانا دس قالك وانا رجي مجهول بون كاري سياسي قالك مجهول بون بدهان مسازين كردي تشيكرن وآوا كرن هما آلي كاريا خلقي كرن هي إيجو ما تشيكرن وما ناف كار كرن أنها السروكي فورما ألماني كردي مبوينا أم كاروباري دبلوماسي سياسي جبونا روجاوا وجبو كردستان قشتيجي ام دكن لي تايبت جبونا روجاوا گلک سپاس کارو خباتکی خوش و کریه لبروان خبات سیاسی کارو دیپلماسی کار قانونی گو و کریه چاوا ودکاری بو مجارین ویجا جیه بکن نفساندنین تمنی نفساندنین چی کرد دست بکرن يعني مثلا وجه ونفيساندني ما مستزان شواي وقت مثلا تحرك كاري قازمه وطفشو وبيري بك وتبرشي دي بدفيت ورا بخو إجا كاري نفيسي إيجو حز نفيس بي وإيجو وجه حزب وأفتشتانا يعني الصد كاري جيبك وإلا درفتك بيبين جبونا دخطا بنفيسينا فأب كات جرى نافي وقت جرى نافي أضايا خلاص كل سري كي خس وقت شغاري دبر كاري شغاري ودخو وكي ديجي كاري خبك وجابونا من براسيج بشوكانيا من داس بيكر يعني وجا حز ونفيس حزا من از بشوك بوم بافي من هرنما لابوجي وجيرة تقوتن ملا عبد الله خوندابو وبر خوندنا ويناجي علم دهريمه ده بناوي ملا هاتبو ناس كرن هر مبرتوكا جلسر نويسي ناوي باوي من ملابو بزماني ألماني إيجار سباها زو دي بيرامن ام مالبات قشتك حفت حش زاروك بون وباوي مو جامع ام قشتو اودا كيد ما خو ذكر سباه زو ديام رادبو وصوبا اردو في دخستو بو برقه وان بشكلان نافا صوبيد وحرجالي للديوار ويا صوبا اردو ديك التقين تلقو اوركسترا كلي دخينا زانه اللي قالوا هنا رحمتي بافي من رادبو سر خو بشتي نميجا سبه مجارك جندي يقو قران خونديه تمي مدديت يا برتوكا ملاي جزيري سر كابوكا يبو يعني احمد خاني بو يعني نوبهارا بشوكان بو وجا رحمتي ولو بدنجكي بلند خوند سبها زو عارة زاروك جرات زين حتى اقو جاوا بافي وانش خوراكن لي ايمن السر دنجي بافي خو جبر بدنجكي بلند بوك سيمفونيه كي او دنجي تقتقه اردو د سوفيدجي براستيش مروك اوركسترا كي ازراد بوم سرخه من سري خداتاني سر كابوك اوي واوي دخند واستخورد شو اجا او اواز
و ئەو پەیڤێن و ئەوی دگوتن باوەڕ بک ئەس هاتم ئەڵمانیاژی مجامعژی خەڵاس کرد ئەس هین دواتەیە وان پەیوادە سەروەخت نەبوو بووم من دخۆن مژبەرشی کردبوون هینگی ملووی گوهداری دکرد من ژبەر کردبوون لێ ئەجارێکی شتێت نەفکرین چواتاوانە وێ داویە ئیجاستێ دفکرین بە چ دگوتن و ئەس لەسەر ئیجا هەلبەستێن ئەحمەدێ خانی و مەلای جزیری ئەوانە یعنی بدەهان هەلبەست مژباوێ خۆ بێگۆز هەلبەستێکی مەلای جزیری بخوینە مژبەر کردبوو مثلا دوێژە عرعر خەرامە بێ قەد و قامێت یەک بەو سەدامن بە سەد قیامەت یەک بەوسە بەخشەی ئەوەل بە ئیحسانی ئاخر لە من کرد جرم و غەرامەت باڕۆ بکرد ئەڵمانیاژی دبیرامەدە بوو حەتانەهاژی منژی بیر نەکرد بوو ئللا من دەست پێ کرد ئەس کاروبارێ مەدرەسا سۆر نوژەم بکەم هەڵا هەڵا باوێ من چت خوێند و مەچێت کێرزانێ پێ بچووکانیە من وێژە حەزا من ژوێ چاقی دەست پێ کرد یا کوردی ئیجا تێ بیرامە ئەس سەفا شەشا بوو ئەس چوون بەر بەرخەکە و جارێکی ئەو کاغەت ماغەت لە چۆلێ مندانە هەفتوو ومن بزمارێکی ئانی بوو دو قل کون تێدەکردن قنەبێکی خستێ دێم سوورەتێکی خەلوێدێکی خست ومە باز داجم باوێ خۆ بابا 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 چی کوڕێ من مگو بابا کتێبێک چێ کرد سوورەتێ خۆلێ خست کاغەت ژەرە دیتون دقەش بەرگرێدا عینەن فەناتە باوێ موسا کەنیلۆ کەنێکی وینی هور بوو بنسبێلارە گو کوڕێ من تێ ببێ نویسکارێک خەوناوی ڕاست بوو هێویین مەزن دوێت ئاوا کردبووم ڕاستی بەحسا مەدرەسا سۆر دبستانە سۆر شێوازی نفساندنی وە بەرهەمێنگ وە دەرخستن حتا ڕۆژە ئیرۆ چەند بەرهەمن گەلۆ گەلو بەحسا چ بکەین گەلو شێوازی نفساندنەوە چ ڕەنگی بوو مامۆستا من دپێشی دەمە دەنویساند تەبی نویساندنە منی پێشی نەوەکە ئێوێ داویێنە بنرخ یعنی وێ چاغێ من قەت حتا ڕۆژە ئیرۆژی من کورسێکی زمانی کوردی نەکردی مخوا بەش خۆ عەلماندی زمانی کوردی یعنی منە کورسەکریە منە دەرەکەی خوندیە من خۆ بەخش خۆ فێری زمانی کوردی کردیە و ئەو متۆدا موزیکی یا زمانی کوردی گشتباوێ خۆ دیە خۆ من هەلگرت و حەزا هەلبەستا کوردی وەکو من گۆت گاوادن ژی خوێندنا باوێ خۆ من ژێگرت بوی شەکلی من دەست بە هەلبەستێ کرد دپێشیدە من بە کوردی دەنویساند و من بە عەرەبیژی دەنویساند لێ دەما گوزهاتم ئەڵمانیا و چاقی ئەڵمانیا شەرقی بوو ئیجار مە دەست بە خوێندنێ کرد ئەس کوردێ هەری پێشی بووم لوی باژاری ئەس بەحسا هەشتێ و هەشتا دەکەم هەشتێ و هەفتا وەختا هاتم وی باژاری پشتی زمان متخواست ناسنامەیە خۆ بدم ناسکردن بۆ وێ خەلکێت وێرێکی هەرێمێ گوت ئەس خەلکێ کوردستانێمە تقول أفغانستان قال عفرينيا متقول يورم خلك كردستاني تقول أري طاجيكستان يعني كسكي نزاني بو كردستان شيء حتى أني روجا كيز دتريني دبوم لكالميري كيز راساتم أو بيرا خال مقابل مرون يشتبون قلت شكوية مقولش كردستاني ما أو يجي عينتش أفغانستان باكستان أف دولة السوفيتات كيفن وإف سيرفيسانستان دايفه هنجيز عاجز بوم نظام شواهات بيرامه مگو با عاجزی مگو تو صدام حسین نازدکه گو اره مگو او کوشه ترکیه ایران مدی گاله ولو رابو سر خود چاق وکر گو اره کارلمای دورش ولد کردستان گو اره پرتوکا کارلمای عبر براری کردستان نف خزای کردستانی ده رومانک لسر نویسیه بوی رومان نه تنی متکاری بو ناسنامه خود آلمانیا شرقی ده بناس کرم بدم از گله کیف خوش بوم ده اردد آلمانیا شرقی ده انو پرتوکه کبو لسر کردستانی ایجاوی چاقی من بریار داراستی که ازیج ایرو پیوه کردی و آلمانی کردی و عربی ننویسم از تنی هول بدم خب آلمانی بنویسیم جماعة مستخدم سری کسی نینه جاناجیم تشتن دنویساندن به آلمانی و من بلاف ذکرن از باور دکن بلکی مبخشی بشی دروجا نماز بنویسا خفام دکر بهم چه نویسیه لی از به اصرار الاز بنویسینم و به کیف خوشی از ایرو دبیجن من 23 پرتوک به آلمانی دوی پرتوک خانه ایدن پرتوک خانه باجر من 23 پرتوکن به زمان آلمانی لسر کردی ای خواه مخستنوی پرتوک خانه ایدن جبر ولوجی بلکی دگلک اوساطین منی
ای کردی ده یعنی جی عرب نویسن کرد گر بحثا نویسکاران اوان دبن بلکی کسی بحثا یونس ناکه جبر دوی قناغا کو اوان جخوار ناوک چیکرن به کردی و به عربی و به نویسی من هول داخل کو پرتوخانه آلمانی تجا پرتوگه کردی بکن شبرگو او تم مجارك سركي ام بحثا وي مجارا ورقرا جي زماني كردي تا زمان بياني تم ام زماني عربي ورقري كردي تكن ام انجليزي ورقري كردي تكن جاي من نورقر مام سيمم يكسر نوسين يكسر نوسين يعني او بر كاركي يعني حساب لكم زماني مني يكمين ألمانية بخو يعني دهيزا نويسه ده زماني مني ألماني حتى دواري هالبستي دوانا ده قافية ألماني بكاردينم بهتر جا كردي بله راست مسئله مجارا ورقرتنا وان پرتوکین گوتب آلمانی نفسانده ناواروکا وان شخو کردی خودی ما مثل ناواروکان گش ذاتن کردیه وش هر چهار پرچه کردستانی اول يعني يكشي جوان برتوكان مجرد بيجن ايشا جزيره ايشا جزيره بجزيره مي اجا از پیشید متخصص پرتوکه که دیروکی بنویسینم لسر کل درد و آزار منی اویگو جزیره دبن و چاوا چه بوی دور ساله که من سر کار جکر از چوم ارشیفا فرانسا و چوم گلک تش دانه هفدو زانه متگوت از دویس پرتوکه که دیروکی بنویسینم دورا کستیده فکری مگو بخواده و دیروکی و کسک نخوینه رابو من او تشتين ديروكي ايجا محمو كرن كورتاچيروكن بچوك وم كورتاچيروكن بچوك نويسين ايشو ازارت مني فيدكي يعني قد خكرنا نافان ج حزام العربي ج مثلا زمان ج قرتي جهن اسايشت وانا ج حمو كل ازارت وانا جوان وقتا ترشو تالانت عرب هذا هاتن جمعوا بريزي مدخوارن وبرا قلمي مدان ومانكاري بتشتكر بايا زانه حطاني مثلا سريقانيه ودعوتت مني كردي شاوا قد خكر محمو بكرتة جيروكن بشوك نفيسينه سيصد وحشتير وبل يك يعني من يك نقطة جي برنداية كمن لسرنا نفيسية وكموزايك جيروك بشاوا زار نافي زاروكان قد خذكرن بچاوا دعوت مدهاتون و طنبوروانان لسریوان دشکنان دنگو بو کردی نسترین بچاوا حزام العربي بيقانين وعرض مجمستاندن بچيروكي چاوا بو بچاوا ما مستين عربي تاني جمرو اي كردي قد خدكرن لغندي ما بكن بچاوا غهرتنا ملان جي غندان ندش ملي غند لغندكي لغندي خو بملا همو شي وي همو چيروكو ازارت مني اي جزيره يعني اي روج افا من بچیروکی نویسی ناوی پرتوگیده گلک هاتا خوندن او پرتو تقریبا 50,000 نسخه جه هاتا فروتن گلک دسته تصاحب لی آپر گو هاتا فروتن چیروکا باوی من ملابو شخوا من هاد بحثا وینا بکن براستي او جماد بالا من شخوا نهاتا بحث كر تا وقف سيفوسائك جئيش وكله درد وجيان جفاكا كردي نفساندي دفري تشتن جو كس بلكي لي ناقر يعني كس جوه نادي دي تا او تفد دانهف ونفساندنا براستي او جهكي يعني جهي رومتي ام سباسياتات كنت وينا هيفياغو دسمك هذا امجي وينا بخوينا براستي بو وقت مراقه كيش مرة ده بحثا رحمتي بابي خاكرتك وبابي من ملاية وتشكي ملاتيه وين نكري يعني بيتري خوا هالبست خواندن بيتري خوا يعني وقت وي جوانكي توينات دناسين راستيش يعني شبوچه او نافي تا كري بابي من ملاي يعني راستيجي ملابو علم خوندبو وكو اي ملاكي علم او يجي علم داربو علم خوندبو تلي جامعاتنا ونهار جامعه بخوين شكل سردس الشيخا ول ويشا ملي ما قشكا سردس الشيخ وملاد عالمين وبابي مجي لسردس الشيخ وملان فير بو خوندبو انسانكي عالم دهات حساب كرن ملا لي يكي جوان كسي جو باوريا ويجي بملاتيه ندهات او ياك ياد الدواء لغور قستيجي هشتمجي از زاروك ممتبي قالك بابي مدقوت يعني اسايشا دولتي لسروان فرض ذكر اگر تو بخوازه بملابه كركه تو 5 دقيقه بيشي لسر سرو كومار بيشتغله يعني لسر حافظ اسد
و دوره که تی به عربی تی خوندنا خونی گوتی بک وعظ خونی گوتی الملت خوب که تی بزمانی عربی بک الجورستي هشت بارمي دقوت وقتاني جو وصان قلت يعني لسر سروك بيشتغل تشتك بيناي بس ند بيشيدش برج خدي نمستره بالقارن دو وقت اكيد الدقائق تشكيل سر تشكي بيجن بس خدي نمستره دي بيشيد النابه ياد دواجي بزماني عربي يكتني دقون ديما بزماني عربي نظام از كيره بخوينم و از وعزال كيبكم و از چاوا دين خدي تي بگهجين وش برجو حرد وخالجي نهات ناس كرن قبول كرنش قبلي وان بارم قبل برشاوي منو قود مبدأ تليا جوارة امزاكر ومجو جو مفتاح جامعة جي جوارة ولوا بيروز وشوي شاغي دز باور دكم درت كت سرخاني آزان دا وقال لك جوندية مد هاتن حوشير دويد المجد كرن راستي باركم رجع عيدت شون جامعة بس چیروکه کی پر خوشه تا اوجیش خو کریه أو من برتوك صاغ إجا نتني من أفتي روجين فيسية ومن برتوك صاغ حمد روكن بتشوكاني قد بمرة درباس بون بيرة تشتكي قلك بالكيش بون يعني بالصدان روكي خلكي مشكلات وانا حل دكرن وبهتر هاتا وكا ملا ناس كرن بشارة سر كرن وين يجي بروبليمي خلكيرة روكي خلكيرة يعني هنكا دزي دكرن يكجي دزيا باز عربان دزيه بازي هفد زينه وجات خاص جو بازي هفدو وگرين نجي پوشمان بو بگلو وگه جنمات قريب وگرين نجي بر وگرين زانن جوان دزيه والهفخن وگرين نجي هي خراب تره وجات هاتن بابي ما افشروك ميروك واني يقولوا حمو حل دكرن قلق خوش بون يعني يك جواناتي بيرامن ام المالي مجاركي وبيكاب كاتما كرتايا ويزش ترى بيجم بيكاب كات سكني ويا شيخ خير قو والله هي عشيره فلان قو ام تهمه كرنه كما صد بازي وان دزيه جو ما ندزيه وما تهمه دكن وبخدي لبن كون اهول برانبري هف سكنين وقش مسلحا بتشكن بخدي اي شاشيك شي بقش بكش ولا بافهم قورون يروني بافهم زاني بقول تمي صدي بينجي جي بي وان نراست والله بافهم دسميش قرت شو اوداخه حجريه كني بتشوك ابو برتقال قراني اني و عرب رونشتي بو پرتوک دانی سرسری و دست خدانی سر پرتوکی و بابی مجرگو قرآن لسرسریتی و دست مل سره و محمد کفیلتی تیج من راستیه بیجه حیاتش دزیا پز هیاتنی ما مستهما مدی ازاروگ مز بلکی صفا ششاوان بو هما مدی بلو دبنوی قرآن و دست بابی میره ترگو قی کنتاکا کهربی پیرچه بو درجه فی گو شیخ راست بخدي مدزيه بس ام دخوازن وگري نجي ما كارن ام داخلته وخدين بافيم قد باشه اجبر حركات ناكم وني انا هرل ويصطزي بين جم مالي وإيش وجدتنا ازي حلبك والله حطا او شو جندكي دغندج ما وردبون باز انين خستن اخوي مد اخري مد وبافيم وار بيقابي سوار وشو شغلي صد متر بريا كون بابي مداكت حركة بابي مجي عجايب هبو بريا تكون بالصد متري داكت و او عربي بنكون ده هشتكو حمو ورن بربويفه شيخ واجد بندبون هشتكو ورن بدود ولو حيبتك شفار شي ذكر صحن والله هاد بابي متسيخ وهلدا بري قروني ويا شيخ روني قال لك حرمة بابي مذكرت ويا اهل الخير واسفستم فيدكي جبونا اسنافو حلبكم دبيشيده كركون حموسون بخن قتشتي ازبيجم واوبه يانجي ازناق والحاصل بوان شو قودا فيهم قش دسميش بقرنو هو نزانم شو بكون وزان جنن كنت بنشاش حب جفيالي انين رونشتان دندان والحاصل هيك جيب خورا بربو بافيمن كيزك خستبو هندروي ناده هيك فالا كربو قاويره هيك كيزك خستبو هندروي ده ولصقه كربو بفدوفه كو كاجمر ماسه او سفريين بافون هبون او مزن سفريك انين وهبريك جي انين افيت بسرد وهيك بيريكا خضر خستورده شش حد ايلك شش فيالي رونشتن بمافنه هيك جو بري تشتكي غيني وهي قونا قو باذن خدي انا اب هيكايا بكيجا الي ده بمشي او ايجو دزيه
هيك وبيري خو بدو بيالي يجي هنك فرمشتن هنك فرمشتن يعني هيك يا يهرفر يا يهرفر يا وان بزي خود زي يا فان دزي والله بابي مجي دسي خداني اف كيسكي جو قرين كي رشبو دخست بهم دريبيد والله بابي مجي دسي خداني سر هيك وجي قراني دخينا حتى بابي بس بيت حسن بي حسيا قبري هيك ان الفياليه صار لجي كيدنا وبابي مدسي خسر هيك هلاني وهيك قندري تشو بورد ما مستا يقلب نكون نما الله اكبر الله اكبر الله صرخه والحاصل عجله بري بي بحسن بابي هيك اخذ يسخز بريك اخذ وفقريا يا جماعه الخير اف جماعات بريئه بازي وندزي اي بازي ودزي الفياليه ليه باذن خدي جنها و 24 ساعه ازي بازي والوفقرين هذا جماعه خاني ده بس والله فقريان مالي بابي كميون بازي صب بازي وخست كميوني دتشو 2 ساعتين نتشون 20 باز بابي مر فقريان اجاب في شكلي بافيم قال لك ناف دابو جيروكي وان هنجي حل ذكرن قال لك جيروكي مسترهبون ايه كشتني ايه دران حل ذكرن جوان قال لك حسكريبو جاب نافاروكا بردوكي بشكل كتابي ادبي الماني قال لك خوشك من فيسيه صدو بينجي حزار بردوك جوينا هاتن فروتن الله رحمه خدي ليه كسكي زانابو دياره ام بين مجارك تبحثا از ورگروانم شوازین تکنیکی چاوا ورگر بکه جی کردی آلمانی او عند قناة كدرباسون مخجي ورگر ذكر يعني دماغ طلبه بوم دادگهی ورگر ذكر هم جبونا دادگهی وهم جي جبونا بنابر عن اجا من بالا خداي جارجارنا هن ورگروان دهاتن نزاني بون ورگری بکن يعني يك جوان دهات مثلا جارك اگو هشت زوی پرتوگی بن ویسینم کچک مج سری گانیه بو راستي اجا اي حاكم جيد برسي دقودنا برا و سری گانیه ده چه هي دقوتا خط هي خط لجمال سری گانیه شوا تريني رم بجن خط زانه وام بجنجي سر خطي وبن خطي يعني قم بس مجي خطا تريني شوا تريني سكا تريني ادنا برا مدي ما تقول خط يجي اول قرفاني كهاتب ويكي مني خلكي عفريني جر ترجمه ذكر نزاني بو مثلا خطه ماشيه اري ايجاج حاكم ردقوت ترجمان دقو خط يعني في خط هيك بيناتهم جاي حاكم دقو يعني خط شيه ايجاج بونا اولو من او برتوكا از ورقرفانم نتهني او بتقول بيجم يعني كسي قوبي ورقري جزمانك يبك زمان اكيدن كرك از وكا كردي مثلا قالك جواكا كردي خوش ناس بك قالك از عردنيغاريا كردي وكردستاني خوش ناس بكم قالك از جيروكو جيروانو كتويجي بزانبم حتاني جو از قاربم براستي اوي واتي بگهينم جبي فيرستي نگهجم لي قالك از خوشك واتي اوي بگهيجينم مثلا خط مثلا نخط مثلا شفا تريني قالك قال من عردنيغاريا ناس كروا من زاني باك او ما بس توان شفا تريني هر وكيدن مثلا زاغونين يعني قال لك تشت برسا كردي ده نحمو دوي وقتا قوم نويسي هبون من خست ك باراغراف و يشو وانتشي تانيجي بزاغوني ايا كردي تي بگيجين دزماني الماني ده بچه شوي تي و هر وكيد دادگه جيده او كسي ورگر بچه شكلي گرك دادگه ده هلوستاوي چاواب او چاواب ك هلوستاوي گلو خسر به يانجي لگل محكمه به يانجي لگل ايده به افتشنا حمهور گلين هان من دوي پرتوگيدن بيسين راستی جی کارونوسا جیرز گرتنی یگوک مرو شبو وانا که وان بین زمان تا دیوان هلبست شبو زاروکا جی نفساندن يعني او هلبست جورين وان هلبستا نفساندن وان بچی شوازی شبو وان زاروکا يعني جبونا زاروكان براستي دي بيشي دي مدس بيكر جبو زاروكان من بيشي دي قال لك هلبستو سترانين جو من فيسين ميديا تي في دو مد تي في دو روش تي في دو بدهان وكو ستراني من منو عبد الرحمن ديركي يوينا اواز ذكرن ود مد تي في وحتى روش تي في جيده دهاتن قيد كرن وبلاف دبون ما بزانابون يعني او تشكان فيساندن
وما كرن پرتوک جی او پرتوک دی دیوانه منی هلبستی زاروکا درکتن لآمده هاتن چاپ کرن و بلاف کرن من دي دقوناغا قوم دنفي ساندويتش غير ايماني زاروكا قال لك بو تنبون هماتي بيجي تقريبا اجا هلبسا زاروكي نوكا هلبسا مزنان يعني هلبسا زاروكي وقستي لك زيره بتشوكه يعني برا شش مالك من وقالكت هم پروردي تيخي تفيربونا زمان تيخي وت موزيكي جي تيخي وت زاروكي فيري خوندناوي هبوكي جيبك دوات هيد يعني افان شارتشتين جرينج تيد هنجلسكا كزيرد قولوا بنقشه هور تيد الشيبكا ازاروكي نوكا امزنا ازاروكان دوان فيردك امزنا تي بخدس ديوان واوجا تشاوا فيندك ويشيويه شلغورا خوش فين بك بس يا زاروكان توي پرورددك وكمينات مثلا من نفيسي دواره پرورده یک بناوی کوچک جوختانی مستر نویسی انا تبالا خو بده بهم شجره نویسیه دبی کوچکی من یک بلکه مویوی تف خلکه پر درجه طریاوی هر چاغ مچن گوهیوی گرد مشه بلزه بخوا کوچکی پزه یک جار دیگه آفجنی پاقش دبه لاشیوی کیفاویج هستی راته کدا دچم پایمنته بویا دوستی من کوچک طباقی باشورندک yani تبالا خو بده شکلیوی از دبیجم چاوایه از بیجم پس نویدم باز ده دوراکی پاراستنا پازیمه دکه دوراکی کفناو آوید خو آفجنین دکه کار آفجنیه بکه دوراکی بیجم کیفاویج هستی رتی و دوراکی داویج بیجم دوست انسانی هری باش yani پرورده یک دیده وصف یک دیده دوستانی یک دیده yani خوازم ده هلبستا زاروکی ده افهمو دیگره که دیده هرن بله ماموستا راستی جی مجارن ولو بالکیشن شوا گلکی الجمال روشاوا لاواز او نفساندنش بو زاروکان تا پرتوکین فابل حشت پرتوک زاروکان تا نفساند بون ارمانجا تا شوی چو ارمانجا کی گلک عالی بو راستی یک جه وقتانی گو من نویسی yani دەستپێکا ساڵی نۆتی دەبوو من ئەوانە نویسین هەشت حەب چیرۆک و چیروانۆکین گۆدا پیرێتمە دبەرە یاگۆم خەو بکن ژمارە دەگوتن یعنی چیرۆکە هرچ و شێر و ئاڕۆڤی و شێر و ئامی و گوێر و ئەف چیرۆ ڕۆڤیە زەمبیلێ ئەف چیرۆکانە گشتێک دایکێ مە ژمارە دەگوتن ئیجا ji bona jitme tirsiya ge ev çîrokana ber bi windakirinê ve neçin من به هر دو زمانان نویسین مهن به آلمانی نویسی و مهن به کردی نویسی به کردیا وینا ایجام بشیوه که هلبستیش بو نازاروکان نویسی که قارب زاروک به شوق اوی هل وی چیروکی جی بخوینه تشتکی گلک خوش درکت هشت پرتوک ما چیکرن ماموستا رشاد یوسف رسمیتوان چیکرن مالاوی آواز سلاوان جویده که جرا دشینم و وشان خانه مزیبوتامیان و همو وشاندن مالاوانجی آوا مخابن جبلی نسخه که پیول جمن جی نمای جوانا هماتن بلاف کرن اری لی دو وقت اگوما چیکر گرنگیه که گلک مزن هبو چونکی پرتوک زاروکان گلک گیم هون نابی تنبون گلک گیم هون مجارا زاروکان نفساندنا وی مجارین بخل آوازی یعنی او اسکاری تبیج بنفسینی جی براسی گلک کیف خوشیجی حتی روجا ایروجی زاروکارا دنویسینم يعني از بريدما كي تشوم دبستاننا الفيرك على فكره نافا منهاجة مني سرتاي واعدادي قال لك هلبستي ميجي تينا خوندن يعني جدما تشوم مدرسه كي من زاروك او جهداري ذكر هم بيني فيسكاري ناسكن ابي هلبستاني ابي جو نفيسينه قلت اري ما مستيونس بهرام جا بشتي كذب هيستن كازم جوشكي قال لك خوش بو اختاب علي من دهاتم سرمه في دهاتن زانه يعني يك شو انا اقو دخندن يا سولدر yani koşkar bir soldir apê reşo sola çêdike herro ez çûme devî serkar bi dest çakû çû bizmar min gotê apê reşo sola min bidir û fermo wîna sola min hilgirt got ser çava ey şagird
خستە ناولەپێ سندان دابەر بزمار و گێلان پاشێژی ئەو بۆ یاغ کرد دلێ من بووێ شاکر سۆلدرە ئاپێڕەشۆ کارێوی ئەڤە هەڕۆ. سپاس دەست و هەستێتە ساون. هەستێک گوتیش بۆ زارۆکات نووسینە عینی هەستێک گوتیش بۆ مەزنات نووسین چ جوداهیدمان بەراوێ مامۆستاژبەر من زارۆکتی نەدیت من زارۆکتیا خۆ نەدیت ئەز مەزنج جا خۆرچێ بووم ئیجاش بۆ ناولۆ ئانا دەما کۆ زارۆکارە دەنویسین ئەس خۆ زارۆک دەبینم ڕاستی ئەو هەستێ زارۆکا بمڕێی هیناکێ ئەس جارجار ناولۆ ئەس حەتانی حرەکەتی زارۆکاژی دەکەم دەما گۆزکەڤم وی سوورەتی دێ ئەس گەلێک جاران خۆ زارۆک دەبینم ئەس بێریا وێ زارۆکتیە دەکەم ji ber min nedîtî aslan yani têbîra min zaroktî li ber berxa bûm feqîr bûn mecbûr bûm yani emerê me bû 14-15 sal têbîra me 15 salî bûm birayê xwe çûm ser terektorê me alî hemala dikir me çewal diqulaptin ser piyê wan yan jî matbexê dim alîkarê wan dikir ser mûsim çîkê de yan jî min li ber paz bana yani me zaroktî nedîtiye eger ev zaroktî ne zaroktî me karê me zinan dikir zanî cej bo nawilo îro wextanî goz xwedixim sûretê zaroktiyê de wê çaxê de ez bi rastî xwe zarok dibînim ez dinivîsînim yan jî heyecanek tê min giz weka zarokekê min tê te tiştin zarok hejmar xwendin rastî lê em niha dixwazin û helbestekê got bijar dibin tişmar bixwînin Mamoste ê mezinan bi gelek şêweyan dinivîsînim rastî yek jê غزلا کوردی یا آنا و هم جی غزلا کوردی کلاسیک دنویسین و هم جی بو قرمانجیا منی آنا وک مثلا ملا سیدای تیریج و یا ملا جگر خوین بو آنا جیز دنویسینم وک کلاسیکا منی ایرو یا غزل مثلا بجن گزیزره گزیزر وا گزیزره بوز چلاکی غزیم پره غلام آوان گلیین دریج لبن هپریه خوشتین دره دوسینگین بوز وک مرمره فنجان عاجیل السرا صد سری تینا لبر بو طواف جو توفره کی بوت اف پسندانی کی بوت اف پسندانی روحی و گردن مرجانی بجنا زراف شوک طر چاف دریا کلی سبحانی گر شبنم جوان لیوان وره چوا بهیلم تو هره یگو ببین و جه ننوش بو اوینه او نوکره خبر ده خوار جه پنجره خودان بازبند و کمبره ام هبرچ نبین دارا دلا لی بکولم گزیزره gelek spas destê sawin pir xweş bû rastî belê mamoste em helbestek tey de guhdar bikin û em berê xwe bidin mijara zanîngeha Kurdî ya navdewletî li Almanya gowe ava kiriye we damizrandî bi îro li ber bejna bilind selwa bi zülfên enberî îro li ber bejna bilind selwa bi zülfên enberî لێفکەن و دێمن لە بهنار دەفدە درانên cewherî سولاوا bertava di roj biskên kotên ta kemberî destên di nazik werdigirt noqa şidandî zirzerî awir pilinga pir bedew rencûr kirim rû mehweşîn avê te min mezraqê tû ji tayê porên werwesîn wek siyabendê xecê bûm وەک سیابەندێ خەجێ بووم برینە دارە کوڕسی گەر خەجێ نەبووە لە دل من نەدەبووم ئەز مەڕسی هەرگاو دکم کەد و هەوار چاوا بهێلم تو وەری هەدان ئێدینینە لە دل تاکۆ نەیێت و بەردەری خۆزیات و یا من باستی خۆزیات و یا من باستی ناوێت مملکێ گاوران سەد چین و هندستان بدن من ناوێت ناکن بۆهایێ ئاوران شێرا ji berya min tiye ستیاکی کانی بتوغرەیە مەی هۆش کرم حوسنا te can bêko vexum ez badeye reş tûzê dibe emro ez kêfxweş û şame bê bizanim bê çi ye dil bi kût xweş awaze çav li her der nêriye
بەندەوارم کۆ ببینم ئەو زەریا زولفێن چەلەک بوومە وەک بەرخاژماکێ قوتبڕی و برچیە هەیڤەڕۆنی بوو لە گەردوون تاڤهلاتی بوویە شەوق تەڤکولیلکێن وێ شەقامێ پەلێداران کەتنە زەوق شاش و بێ ڤاژمام لە وێدە ئەز کەسیرێ دل ڕەڤاند کەتمە نایلۆنا خۆباژم دل شکەستی و بتەوق هاتە دەر مەشقەسرەوێ ئەز بوومە وەک پووتەک لەبەر خل و خاو بووم ئەز لەبەر وێل من شکاندن چەنگ و پەر من لە داهۆلا ڤینێ خست هێزە گرت بووم پەهلەوان تەدگۆقەی ڕوستەمێ زاڵم ڕم و مەرتالم لەبەر هەر دەرەک لاشێم بژانە کەفتە لەفتێک بێقەرار من ژوان لێڤان دمێتن دەست ژ گەردەن هاتە خوار ئەو شەپالا خورتە هێزی ئێدی بوویە خل و خاو تێگەهشتم ئەز بجارێک واتەیە دۆستک و یار gelek spas te pir xweş gotin rastî min zû de tiştekî wilo guhdar nekiriye ez bêtir hiş wî rengî dikim rengê niha ez nizanim helbestên nûjen ez ew qey zêde jî hez nakim rastî yanî teban ew bes bo min taybet yanî ne mamoste zanîngeha Kurdî ya navdewletî li Almanya we damizrandî rastî gavekî pir mezin in pîroz in armancê we ji bo damizrandina zanîngehekî wêjeya Kurdî mesela ji bo çi we dixwest û karekî wisa li Almanya yanî hûn bikin مامۆستا ئێدی پێدەویەکە gelek mezin ji gelek aliyan bi saziyeke bi vî şeklî heye ne tenê wekû zanîngeh her wekî zanîngeh medreseyên Kurdî bexçê zarokan tiştên Kurdî bi hemû alî de îro ev tiştana li Ewropa ji me re pêdeviyeke gelek mezin pê ve heye yek ji wan sedaman ew ji mara Kurdan êdî bêtore li Ewropa mezin bûye li diaspora yani dikarin hesa bikin belkî ji mar geştî 5 milyon însan jî li wê deke ji wan 2 milyon û nîv li Almanya hene îcar ew 2 milyon û nîv û nifşê çaran êdî em li wir çêbûne û her nifşek jî diçe bi rastî kurdayetî kurdewarî têdekê em dibe eger em ji wana re bêngehekê eraziyekê hazir nekin ew ê hêdî bi demê re berbûndakirinê ve biçin ji ber vê sedemê û gelek sedemên din me gote gerek e em tiş nabikin yek ji wana jî avakirina zanîngehê ye ev avakirina vê zanîngehê rast e ew ê telebe têde bixwînin û wê şehedat bistînin wê derkevin û xwendinê jî bikin lê mebest jê ne tenê ew e yani mebesta avakirina zankoyekî gelek aliyê wênî din jî hene di Ewropa de îro em giseran ser bigerin yek merceiyekî lêvegereke menî Kurdî peyda nake rast e saziyên menî Kurdî weke înstîtûtên Kurdî li Parîsê û li Brukselê û li Cinêfê û li Almanya û li Brukselê hene lê ji ber ku ji hêla wan dewletê kilênê têne ser bi partiyan ve têne hesabkirin fe nayên qebûlkirin weke lêvegerek eger bê wî kesek lêvegerekê li ser pirsa Kurdî bike pirsek wan hebe nikarin ji wir bikin ji ber vê sedemê jî ew ê herin saziyet Alman ew ê ji kesên din pirsyara bikin ji saziyên Tirkan ji Ereban ji Farisan ji Frens û İngilîzan û ew îca wê li gora pêdeviyên xwe bersivan bidin îca avakirina saziyeke bi vî awayî em dibin lêvegerek ji bona pirs û bersivên saziyên dewletê û dewlet û van tiştê hane îro gerbê em îca dibin armanc ji wana re gonkarî bin bersivê wan bidin ev tiştekî gelek giring e wêlekê ji ber avaya ji ber hetanî neha ku tineye netêgehiştinek di navbera siyaseta Kurdî û dewletên Xerbê de heye ji ber tim û dayîm tiştên me bi şaştî gihiştî wan e îca îro em dikarin di wir de bikin ya di duwan îro di nava zanîngeheke serbixwe ku li wê de hebe em dikarin îro pêdeviyeke gelek mezin bi dîsnivîsandina dîroka Kurdî heye dîroka menî Kurdî û em tê gihiştin û xistinê serê me û weke rasteqînî jî hiştinê baweriya me pêvê ew dîroka ke Ereb û Fars û Tirkan nivîsî yan jî me ji nivîskarên Rûs û İngilîz û Fransiyan
آنیه و مخوبه اقناعی کری که راسته و از اوتیجی ام لسر پفدشون بین آوی راست و یعنی آوی راست هر بکی گشتک جینا راسته ایجار سازیه که وقت بینا کو دست پی بکه بواره کی زانستی لسر بسکنه دیس نویساندنا دیرو که جارکتن جبونا وسانجی دناوا کردولوژی ده ما هم سوسیولوژیا کردی یعنی جواکناسیا کردی هم عربنگاریا کردی و هم جی دیروکا کردی دناوا کردولوژی ده مدای خوندن گاموینا وکو سه فاکولتین اساس دوی زانکوی دگی بین خوندن هر وکی فاکولتای آی تی و اندزیاری جی هنه لی تشتیت منی گرینگ اون قوم کارم وینا دویده که دبجه بگیرن و بدن خوندن مجارن ویجیا کردی چاوا وی اونی رولا خبلی زند بلاف کرنا چنده که وساده تایبت ل ولاته که غریب يعني دي بيشيد مترسيه كمني مزين هبو متقوت بلكي طلبه جيني نخوينن بلكي زانكو بخوجي كفريكي قال لك مزين يونس تهل قرت وتين قارب تير اورتيد بكف او تشتك نافك تاني تخش خرچي كريجي وخراب به لي دي بيشتي لدار خصنا كونفرنسي مني يكم د هيوا چارای چويده من دیت که هفته دکتر و پروفسور لما کۆم بوون و ما پرسا کوردی دوێرە کێدە ئازانینگەهێ ما بکار ئانی و مەسەلە شێوەیە دیجیتالکردنا زمانی کوردی ئەفتشێکی گەلێک گرنگ بوو دمە دەست پێ کرد و چێکردنا زیرەکییا چێگیری کە ما خلاص کردیە و پشتی بنا گۆ دەرکەت ناوا سۆسیال مەدیا من دیت ملەتی کوردستانی هەموو سەرمەدە قۆڕیە دمدیای بالشكل كي وقت اجريت برا ناف بوشته بالشكل كي نورمال براسيجي ملت لما قوريا يعني نتني زانستين ما ودكتور وبروفيسور وافكاسانا هر وقت طلبه وجندي وقال وبير كي بو همج مر تليفوني دخل ما مستأمي تشاوا بكن ما مستسر خيري ما مستا أبي كنجي تشيبم كنجي كان وهر يكي برسكي وان هي جانا جي هني جو جوندكي نزانم جو كيدا كجمال تليفوني دخين يعني ديفيجن كامي تشاوا زارك يخو بنفيس تشيكن ما جيرانك ما هي او تشاوا بيل جمع بخوينه يعني هر يكي برسك اوان هبو مديت ك قط او ت بروبليم ما تنبن تيبت زيدي صدو بينجي حب دكتور وبروفيسور كو آمده باشي خدان خوياني كرن ام آمدن بين كار بكن پرجی تنبن ام کارن کار بکن حتی في درجه فسوزکی جملتی مجمره هات دان سوزکی گلک باشه ماموسا ناوی وی وکیلی زانکویا کردی ناو دولتی گلوتی کلی و بت سازیان دن لطوالات دن چه ملت کردی بن يعني زمان کردی بن يعني جواکی دن بن اسپانی بن فرانسی بن المانی بن تیکلی و بان سازیان در دور وی هبه گلو ما مستجبر كو امهين سبتمبر دا ايلولا 26 دا ميفكن فجبونا اي ناف دولتي ما او تكليهن تشينا كرنا لي تشكي هري هسان او لي دي بيشي دا انا و ايرو وابو بيستروج از ليفيري كي مهاتما كردستاني بحمو زانكويت مني باشور تقريبا 28 زانكو لقالوان ما كوبون شيكرن ام لقالوان رونشتن ما كونفرنسي خو شيكرن هر وزارة روشنبيري يا كردستاني وهر وزارة التعليم العالي يا خوندنا بالا يا بلند لقالوان جم رونشتن وزير باشور كردستاني خوندنا بلند وزير التعليم العالي كونفرنسك روجنامه وانی جی چیکر و بریار دا گوته ام به همو هیزا خو چه جسمتی ام پشگیریا وی زانکویا هاندکن هاتن پشتیونم هات نویده که جی ما گوته ام لگل وان زانکوی خوجی آمرمان جامعه جی گو لگل وان زانکوی چل باشور کردستانی ام قاربن هماهنگیه که ببینن یان جی هفکاریه که لگل هفدو بکن یان جی تیکلیه که چه بکن که ام قاربن لگل هفدو بخوینن و جا حتی ام قاربن لگل هفدو بخوینن گرک ام نزیک بونه که د مناهج خود چه بکن یعنی هف منهاج کرن ام وینا چه بکن گر ام قاربن وینا بکن ام آمدنه وکو زانکویامه ام آمدنه که لگل زانکوین منی روج آوا و یه باشورجی اگر طلبات گولیوی دکیبن صدی پینجی ج خوندنا خوش دما خوندنا خو بمره اونلاین بخوینن و ورن ازمونان بمره بقدمینن و بسر کفن ام دیپلومت المانی بدنوان التوی قناغیده يعني ام كارم اشترى بيجم من نتا بغداد وشامي جهلاني ايدي
گر لهفهکردن چه به یعنی ایرود باشوری کردستانی ده بدهان بصدان طلبات مهنک زانکویت خو خلاصی کرنه و بسالان جی لبندنك بغداد وار تصديق بك حتى انا هاجي نكرن كان كار بكن وعينة الشام حتى ايرو نه بس تاني الشام اصلا قبول ناكن شهدا ما قبول دك زمانه ما قبول كري حتى نيرو جا ايرو فطلبت مني قد فازان كويا دخوين كاربن بمره بكن امي كاربن اجا ايدي اشتروكا كمزن شاره بكن بله راست باوستا براستی گاوه کی پیروزم خباته کی سرکفتی بیم وەک مامۆستای یونس ناریناتە ش بۆ وێژەیە کوردی بگشتی نامەیە دەی داوی ش بۆ شاگرتên dibistانên کوردی یانجی شاگرتên wêjeya کوردی ciwanên gonû dixwînin çike çi xort eşxweha deverekêne pirtûxana amara pir şagirtên li vê derkê rûdinên li vê derkê dixwînin wek nameyekê wek tecrîbayê salane ji bo van kesan van xortan van ciwanan van keçan hûn çi dibêjin ez dikarim bêjim zarokên me xwezil bi dilê we ki îro hûn bi zimanê xwe nîşêrîn dixwînin rast e astengiyek heye rast e metirsiyek heye heta nîvê de qêjî ki mesela zimanê Kurdî ew ê bêye qebûlkirin û bêye bicihkirin û bêje êdin li cem we lê li derve em bi çavekî dilê dinarin bi derve em bi çavekî gelek mezin lê dinarin û em pêşerojeke gelek fireh jê re dibînin yani zimanê Kurdî û xwendina zimanê Kurdî di vê rekê de bi şeklekî ji her çaperçeyê Kurdistanê jî çêtir pêşketiyî zimanekî gelek paqij zimanekî gelek zana duwarê dibistana wana de belkî di menaheca wana de hinekî lawaz be lê ew mesela demeyê di pêşe demê de hetanî ez bawer dikim ew jî bi gelek ciyên di vegirê daye li paş dema şewreşê li paş dema serketinê de ez bawer dikim ew ê pêşkeftinên gelek mezin çê bibin îro bi hezaran nabêjin bi sedan bi hezaran pirtûk bi Kurdî yan jî bi erebî li ser Kurdî îro têne çapkirin li vê coğrafiya menî biçûk de di dema ku xel qûnaq û xan û serê xwe û hemî xerab dikin me dest pêkirin min pirtûkan çap dikin û medarisan ava dikin û zankoyan ava dikin kesekî bawer nekir ki di Rojavayê Kurdistanê de di dema ki li beşê Erebistana Sûriyeyê hevdû dixînin û hevdû dikujin û teror û kuştin wan ême li gel dema şer hemû şerê dijî têye kirin ew heya tiştekî bi rastî gelek pîroz yani îro weke siz li vê pirtûkxaneyê de nerin bi hezaran pirtûk wilo dilfirehiyekê dide ziman xwendê Kurdî pêşerojeke baş ez dibînim weka çawa îro me dest bi vê zankoya pêşî kir ku wan qebûl dikin û telebê ku şagirtên ku bi zimanê Kurdî dixwînin em ê wan li cem xwe qebûl bikin weke bawernameya wanî Kurdî sibehê wê bi dehan saziyê din çê bibin li vê rekê sibehê ger pirsa Kurdî di navbera vir û Şam de çare bû êdî wê navdewletî zankoyê me bêne qebûlkirin êdî me bi dilxweşî karibin her tiştî bikin ev îro dibin bêngeha avakirina zimanê Kurdî her telebeyekî menî got pêşî dest bi bawernameya xwenî pêşî stend navê wan di dîrokê de têde qeydkirin ez war bêjim pîroz bijware tiştekî gelek xweş e û pêşerojeke baş me gişare heye Belê gelek spas ji bo te mamoste got tevlî bernama me bû rastî gavekî em pir pêkê xweş bûn xwezî wextê me jî jûro bêtir hebaya ge em bêtir pir mijar hebûn me dixwest em behs bikin gelek spas ji bo te jixwe ziyareta te ji bo Rojavayê Kurdistanê jî dîsa jî em carek din xêrhatina te dikin gelek spas ji bo te carek din em ên ha jî xatir ji temaşevanan bixwazin û xeleka xwe dawî bikin heger tîbîniyek te hebe tiştekî tu bêjin ez dibêjim tenê ez kêfxweş bûm ez hatim nava Rojava dubare ev necarayekê ev cara gelek caran ez hatim û her carê jî gestêm ez bêtir kêfxweş dibim tevî got ji welatekî weka Ewropa divê tu bi rêvedekê tiştê naşêbe hevdû lê ew ax û tirabêl û îş dîsakê jî û xelkê me nîvêdekê germbûneke din e ji xweşiyeke din e ez bi hêvî me kim karibin bêhtir alîkariya milletê xwe bikin û karibin bêhtir projeyan pêşkêş bikin ez bi hêvî me kesên dijî ê got serê wan dihebin projeyên wisan texsîr mekin û bikin ne ez tenê û ne du kesê dijî tenê û ne kesektir ger em giş pevdûr karibin bikin ez bawer dikim jî wê jî bawerim gelek kesên menî dijî hene projeyên mezin serê wan de hene
ببن وێرەك و داکەون کارن بشکلێکی مەزن بکن ئەمێ گەلێکێ خۆش بن مێزی و ترژی وڵاتی خواوا بکن gelek spas ji bo te ji bo tevlîbûna te hêviya gocarek din em hevdû bibînin em nîqaşan li ser zanîngeha Kurdî wêjeya Kurdî bikin gelek spas mamoste Divekirina zankozgeha Kurdî dizêwe dawa bikin gelek spas em ê pir kêfxweş bin bi rastî belê temaşevanên hêja em spasiya mamoste Yûnis Behram dikin got ji Almanya îro li Rojavayê Kurdistanê bû mêvanê me heviya carek din got em mamoste jî bibînin û we jî bibînin bi xêr û xweşî dem baş.